balasang analabsan. Alright, ayan, naimbag ng oras tayo amin na sangapada. Manipod dito yung DMRC Studio, ang masarakan dito yung Sitio Lubut West, Talingan, Lawag City, Philippines. At yung nga rin na sumangbay ti programa nga napauluan, Kumusta ka itan kasin problem of the day. Programa apakay basahan ti surat pakasaritaan ti parikot iti biyag ti may sa pagayam tayo ng problema kanagkidkid daw ti pamalakad tayo. Kanato yung manen ni kasin nyo ay Yong Ruiz at your service. Nga umay manen magibasa ken mangted biyag ti may isang pakasaritaan. Nga iti udi na ket adda parikot na ngayon tayo balakadan. Hindi nga ro den rugyan. Dati pakasaritaan, ti parikot iti biyag nga napadayawan nga maibasa ita nga malem. Ti pakasaritaan, ti parikot iti biyag ni Tantan, iti probinsya iti Ilocos Sur. Sagudahin nga ro ti surat ni Pagayam at Tantan. Dear Kasin, kaya ididete nga gundaway. Hindi nga rin amuen, kendeng-ken ti pakasaritaan, ti parikot iti biyag, ni Pagayam at Tantan, iti Ilocos Sur. Kastiman ti linaon ti surat ni Pagayam at Tantan. Dear Kasinyong, sakbay man iti amin, idanon ko man tinabara kablaw ko kada kayo nga serserbi dita na MRC Studio. Kastamet tayo nakablaawak, dagiti padak nga dumdumngeg. Ken dagiti bibuya, iti dayto nga programa. Naawis metiriknak nga mangiburay iti pakasarita Kasinyong nga miniti agdama, ket adda anak iti parikot. Parikot nga siguro ket tungpal biyag kon nga sagsagabaen. Kaya nagkidawak man iti pamalakad yo, kalpasan to nga inka may kanbiyag na iti nga pakasaritaak. Kaya yun akong ti agyaman kada kayo, nang runa kadigiti agbibuya nga makaited to ti balakad. Ilingan daklatan itinagan at Tantan. Nanaedak iti Ilocos Sur. Saan kumit nga pagpangas Kasinyong? Ngem may saak kadagiti napagasatan nga naaddaan iti nataer alanga. Wen Kasinyong nataerak. Ket adu dagiti babae nga agkursunada aggusto kanya. High school akpela idi Kasinyong ket saan ko na mayulo ti panagbasak. Gaputa kasano nga ron nga maiyulok ti agadal. Dinto nga tala mangilimlimeng. Uno, tala tilas asikaswa ket ilimlimeng dagiti babae nga agkursunada kanya. Kaya di nasursurok idan nga tutupan Kasinyong, daytay din iti nagrugyan ti apan nakadadaal ti panagbasak. Iso nga sa anak nga nakaadal. Kadgagangay laeng ti trabaho. No pay nataerak lata nga agnanayon. Kaya di adakon iti umno atawen nga mabalinak kumamutan nga agsimpan. Ang jak malata maliklikan dagiti agkursunada wenno aggusto kanya nga babae. Aket asino ako mga rod nga tumanggi iti grasya ako nada. Gaday tang banag ti pakaungungtak kininanang nga isumot pa kay daydayawak kinitatang. No kasano nga nang rugi ti amin ken no kasano nga naaddanak iti parikot. Gapo iti dahi ito kinataer ko, kastiyo man nga rugyak ti amin. Ikanak mambay ti pulutan ko, Trixie. Ha? Nagalistumit nga inibus ti pulutan mo, Tantan. Sana bale,
Nalay nga kami nagpulutan. Doon pa ngamin dito inumek. Ket bayadak to nga bayadan. Si kamet tantan. Saan ka dilatan? Dimit ko naking ka. Nga tong galumay ka uminom diti Tianggi, wino diti Stormy. And the house ka na yun. Anya. Deta launay mo tiya. Pagyamanak yung ka, Trixie. Amom launay nga. Gagangay lang ti trabaho ket manulaang mo ti sweldo. Iso nga, pakaragsakak launay no, mailibre ka tantan. Nagrigat kat laeng ang tinataer nga madamot pagsayatan na. Malibre akak anayon dito store ni Trixie. Dayto yan eh. Oo. Nagadumot datin pan mga pulutan ko, nito bukan yak. Awan ti anyaman na basta sika. Okay. Awan nga ti utang ko ka. Nabayag nga awanin. Siya kung tinang bayad day nakatatid doon nga listahan ti utang mo dito eh. Bagtasaan nga agungat ni tatang gananang mo. Saan na ta? Siyak mo tiyakin po unan day ti Tianggi nga negosyo. Nasaya at kasta. Kaano mo't nga may nakpasyaran iti balay mi ta saan lang nga dito store ti may mo pangpaspasyaran kanyak. Ha? Ay... Apay, adda ko maduma na. No dito ka nga pasyaren, Trixie. Ngamin kat no dito mahirapin ko pa iti uminom iti arak. Kenti agpulutan. Nga libre. Sa bagay, angim, nasaysaya at kumamat no, ma'am amom datatang kinanang ko. Ay, sana balay, adan tulat agundaway na. Adapi masapol mo? Kaya't ko kumanga, ikanak pa iti mesa nga kaha nga Marlboro Red. Ilistam na tan. Aduunay samutan dati itin mo kanyak. Saan latan si kamat? Mabain ka pa ilang basta para king ka. Mabit lang, tenak mangalay di mesa kaha nga Marlboro Red. Agyaman naklaunay, Trixie. Agyaman naklaunay. Nakanayon nak nga iliblibre dito store mo. Pakaragsakak launay, tantan. Basta para king ka. Ay, thank you. Dakay pala dito yung salas nanang. Una taon urayan ka barok, tantan. Nagkapamanan. Di magasag dito store ni Trixie. Kahit iminom ka manan sa jay. Nagangay laing nanang at pangikat ti banog ko natagsin nga ti construction nga trabaho. Kahit awam mo't pa iti sweldo at Sabado pat pala iti sweldo yaw. Nangalaam nga raw ti inyinom mo iti arak. Di mo kunaan nga imutang ka manan. Ay saan nanang awan ti utang ko iti store ni Trixie. Sigurado ka? Amangan mat na iliblibre na ka. Ay, awan tinakas na, ilibre na. Ay. Si katantan. Gundawayan kit din, day dyan nga Trixie. Anya nga gundawayan mo na. Katagpay sumat. Amum nga men, nga gusto launay king ka, day dyan nga balasang. Sipod pa idi agbasbasa kayo. Kat. Ninanang mat, gagangay lang nga gusto kanya ka. At nantair nga ro ti anak yo. Ay, nabarok. Yaman day tan. Ay, tatang. Kaday ti putot mo. Kung gundawayan na di kita babae nga agkurso na daking kwa na. Kanayon nga mapan uminom iti arak, iti Tianggi ni Trixie. Ay, man anaw. Kailiblibre ni Trixie. Ang masansan day tan. Kita mo ti problema, awan tinagas na nanang. Iso na mo ti mangupresar kanya, nga ilibre na, bayadak. Utangag, kunak ang di na mo't ilista. Ilibre na mat. Hay, kahit man ano nga min si kamot, bakit min damat. Anya, gagakilaing anak, tanatair nga ro, tanak ta. Ay, may saka ba, konsintidor ka. Anisa nga pa ng konsintir na jay. Tatalagamot nga natair ti anak ta. Tay malang nga ro kanya. Ay, dayta kay man nga agaman.
aglastog kay manan. Saan nga pa naglastog dahil bakit? Inanang, kontrabida ka nga talaga. Kaman ano ko mananang. Nagasat ka kiti ata natair kami. Ay, salbag kay kidi nga agama. Ay, tapno ibaga kada kayo. Saan nga rumbeng nga pagayaman nyo, wanugun-gun daw ayan yun, babae. Nang rona, aramatin nyo, dahil ibagbagayo, paglaslastog nyo, kinatair nyo, tapno no, mailibre kayo. Good. Awan mo tidakas na nanang. Imbes nga siya gastos, di gatang ko laangan, kadi-kadi kasapulan tayo dito balay. Wano ornong nga laangan. Gusto mo't ako na taputot ta. Ay, putot ko, kada ko ba? Gusto mo't ko na anak ta. Ay, may isa ka man, ang talakan, ditan. Laklakayang ka, nga ubing mat ti panunot mo. Agpadpada kay lang agama. Ay, barang. Bayam na tatay nam. Mayat netar aramidang. Aramatum ta kinataer mo. Tapno nung makamenos ka, iti gastusan. Uy nga rin tatang. Agyaman na ka, malak ka na kayo. Una, sa angkit nga, malak ka kinanang mo. Kapag ano malak ka kinanang mo, saan ka kung mga nataer? Ay, nagngag ko na ita. Talagang ada kayo. Nagngag na kayo. Ala, barang. Ay, kaiti silid mo. Makamu ako nga mangisara dito yung balay. Ay, sige rin tatang. Kuha. Marie. Maputulan kami nga minti kuryente. Dati disconnection notice min. Ken? Ay. Mabainak sa amam mo tayo. Anya pelat pagbainam kanyak. Tantan. Umutang ka kadi. Penga nabasa mo ti ada iti panunod ko. Amok lang ta idihin. Anya. Angin, mano ka diti masapol mo? Uray talori bulaeng, kuma, Mari. Ngamin ka, naigata ngamin datatang kinanang ti pagbayad na kumaiti kuryente. Sa anak pat pa nga, nagsweldo. Kung nagsweldo akman, pagbayad laeng dati binalik. Ala sige. Uri ta na pigsa dati negosyo nga pautang. Wen nga rod. Alaba, sana bale. Bayadak tumadlaen. Pati ti interest na bayadak to. Si Kamot, kaano pa nga siningir kay ti interest? Anya. Amin nga inut-utang mo kanya, awan na pulos ti siningir ko nga interest ken ka. Ken, uray no mabayag mo mabayadan, di ti utang mo, kat awan ti anyaman na kanya. Agyaman ak launay Maria. Saan na ngayon interesan? Unos, tigit ko sawin, saan mo nga ikikanti interest, dagiti ututang ken ka. Awan ti anyaman na. Saan ko man nga ikanti interest, dagiti ututang kanya. Sa bali, ikakti interest. Sika. Ay na, nagkapoy ka nga talaga. Tantan. Saan mo it? Nabayag mo't nga mo nga, gusto ka kanyak, Mari. Ang, saan mo kumapanunutan nga gungundawayag dahil nga banag? When, saan kumit kidi nga panpanunutan, nga gaputa mo nga gusto aking kakit gungundawayam. Nasaya ato kasta. Mabitlaeng, tayo nakalain dati utangin. Agyaman ak launay, Mari. Deti mo tiganas na mo tinataer nga talaga. Makautangak nga awan iti interest na. Ken uray no mabayadak, no mabayagak nga agbayad iti utang ko. Nagsublin ni Mari. Dahito iti 3,000 nga utangin. Bayadam tulatan ito no, ada pagbayad mo. Ken saan mo ang pampanunutin nga ada interest na data. Numanot inutang mo kanya, iso laeng tirumbing nga bayadam. Agyaman na kalaunay, Mari. Nakasaysayahat ka kanya. Awan ti anyaman na ko nakmitking ka. Ken talaga nga aginteresa king ka. Kaano ka di nga, umay ka mismo iti balay mi tapno sarungkaran na.
Saan ka di nga? Kunam kanyak nga. Agdaton ka iti panagayat kanyak. Ha? Ay, wow. Ay, adan to tagundaway na. Ay, saan ka di nga mabaling nga? Dito yung latarwarnukan. Ti pagarmaking ka. Ha? Dito yung ruwar? Isa bali ti panawinitan, Mari. Ti panawinitan, uri saan nga iti balay mismo iti babae iti pangarayaman ti lalaki. Mabalin uri iti ruwar laing ngayon. Kasi ita, at data dito yung ruwar. Oh. Sa bagay, sige. Awan nga riti may bagakon. Nakagbayad ti kuryenten. Mga maputulang kami, Mari. Ay, uwing gayam. Alain ka nga ro din. Baliwan tantulatan ti agkita, kinagsarita, tantan. Ay, uwin, Mari. Mapasamag dahi ta. Day, adun sa man ti kwarta mo, paring tantan. Na nagpapaala ka man iti arakan. Awan din yaman na, pare. Ay, kakaiso na nga adda kinataer nga aramatin tapno nagkakwarta na tao. Ay, sana all pare. Apalak man day ta kinataer mo. Makautang kalatakin ni Mare nga awan ti interes na. Nga oray takayat mo pa nagbayad. Maliit na bagay, pare. Agorde ka lang at pulutan. Kaaduna, ibusin tayo dito. Uray mabayag nga bayadak. Ay, kit nasaya ata, pare. Ang tila masuludsud ko, pare. Saan ka di nga? Mumpay ni Trixie, i-J Store. Ha? Wine. Among pare, libre met, tunggal mapanak aginom, i-J Store ni Trixie. Kino ala di kiti masapul ko, lugatangit ko di namot pabayadan. Ay, sana ulat na pare. Kahit sinungarod kadakwada, ti panagkitam kat makatuluyam. Ha? Ay, awan pa iti panunot ko dito pare. Kahit adda ka din napasamak yo, kadakwada. Ay, awan pa yung harot. Taapay mo't pare. Timot kaya dahil nakarmon iday ti balay da, kadiyam amuda kadagiti naganak kadakwada. Kahit, di mo kadi kayat. Madi Among pare, saan nga da Trixie kin Mari titipok a babae nga agbaling nga kataktaw na inay ko itibiyag. Anya, agpaiso nga adda store ni Trixie, kat mairano dak iti store na mailibre ak aron kadagiti mabalin nga mailibre kanya. Kat nimot Mari, kat mautangak, iti anyaman nga oras sa kaiket ko, nga iti anyamot nga oras sa panagbayad ko. Ang Jackman na mo pare, takasla, timot kayat da, agasawa kami nga umuna, sagbay nga da mapasamak me, dahi tamot ti Jack kayat. Amang nakpasyari ni da, ti pagarup ti naganak kadakwadang, seryoso akadakwadan. Matipay Jack pay kayat ti maitali pare, Jack pay kayat ti maigalot. Kaya daur urayag ka sa bahali a babae. Ti kayat ko, dati exciting ko mga babae. Anya ti kayat masawon nga exciting pare. Yaka mong, dagiti babae ti lugar tayo namin asla kadaanan ti langada, kadaanan pa ti ugali da. Anya ti kayat mo asawaan. Ti kayat ko sawaan, dati kumamod sexy ti panagar-arwat na. Sa angkit nga dati kanayon latang nga nakabistida kas kada Trixie ken Mari. Aniya? Uday kumambot agpakpakita ti puon ti barukong na. Kan dati kinakinis ti lup-lup po na. Kasi pare ti arapa-apel. Dati kasla iba na alawi ti langana. Dati kasla artista. Basta sexy. Kit awan dito ayan tayo Balaksade, no dimbakkel ije syudad. No nagbasa di syudad sa nagsubli di tao data nga rod pare. Kat datay mo lang diti awaway. So nga,
Narigat mamad ang makasapulak, iti kasya nga babae nga ara paapit nga agbalin nga maasawa. Dati mabalin ko nga i-display mo't Yapno namot agbagay mo't. Dati kinaseksikin kinalapsat na iti kinataer ko pare. Saan ka de? Ay, wun mo't kindi pare. Ngala, kat bareng makasapul kan tulat na. Makauray kan tulat na pare. Ay, wun pare. Nay, ay wun malakip ko pare. Anya? Dati gayam balasang ni Tata Jane nga nagbasay di Manila kung nag-ubra di Manila. Agawid ka no dito yung lugar tayo. Asino? Asino nga balasang ni Tata Jane? Ni Clara pare. Ni Clara? Why? Dahil Clara nga, balasang na nga, eskwelahan tayo ti high school ide. Wen pare, nakat may samot dahil nga, kaslamanang-manang tilangan na pare. Ay saan ka nun pare? Makitkitak iti Facebook na. Sipod idi nagbasa di Manila. Agigingga nga nagtrabaho dyan. Dakkel kano tinagbaliwan ni Clara pare. Kat Claire kano pa yun tinagan na. Kadi. Ay, jak ngamin unay, magkita ti Facebook na tajakmut pa rin pare. Iyad kung tumangarod pare. Uwan pare. Iyad mo. Iso siguro nga di mo masapulan ti Facebook na. Tati panpanunod munot niyam na maam nga nagan na kit Clara. Saan? Claire, kano tinaganan? Ay, Claire. Sige. I-search kung tumangarod pare. Ngam, sigurado ka. Sumangpad dito lugar tayo. Agawi dito yan. Dahil tamo ti damag pare. Katnay, excited ka no matan. Dagiti babaro dito. Idi maamuanda. Idi kan makita da di Facebook account na. Nakasek-sexy ka no mo. Ti panagar-arwat na. Dahil tangaro din atir urayak pare. Alamang karo. I-search ko man nga tinagan na ti Facebook. Takitaeg man, nupudno nga sekse ti panagar-arwat dahil nga Claire. Ay, siga mamagayang barok. Ay, uwan Tata Jani. Ay, nakapasyar ka ba barok? Anya dahi taawit mo. Ay, dati, tingitan mo dahi ta barok. Ay, uwan. Alfonso Light, Tata Jani. Ape ada bit-bit po ka Alfonso Light baraw. Ay, kuha. Isagot ko dito kada kayo, Tata. Anya. Ay, paiso baraw. Uwan, Tata. Ay, sobre ka karuda. Sobre ka. Apay. Nakalagip ka man baraw. Kuha amin, Tata. Naamok amin nga si Mangpat ti balasang yo, nga Gapot Manila. Ni Claire. Uwan. Ni Clara, kulak ko mga Claire gaya mo tinagan na. Uwan, Claire mo ito, kaya't nga awag ni King Kwana. Dinamot kaya ito iti Clara. Ay, gumabit lang nga. Tayo bak, at iti silid na. Agyamanak no kasta. Ay, uwan, thank you Agyamanak mo, datintin mo nga Alfonso Light. Awan tayo nyaman na Tata. Agtugaw ka palang arod barok. Tayo nakayaban, ti balasang ko. Ay, sige Tata. Claire, ada sa nga ili, manak ko. Ada sa nga ili, bumaba ka. Claire! Baglakid din, libre. Dati Alfonso Light, sagot ko kin Tata Jani. In libre kanyak ni Trixie. Detan ni Claire. Sumunga din. Umayan dito eh. Apo, nagsexingan pa iso. Makitkitak ti puon ti barukong na. Nagkinis di kiti lup-lupo na. Kini. At dapay tato. Yan tingat 20 may sa akin kanigi da barukong na. Talagang Manilenya da ito yan Sa bali ti dating na kanya ka. Makagargari. Dahito'y at babae nga mabalin nga i-display. Dahito'y ati kahit kung maasawa. Ay, naimbag nga rabiim. Naimbag nga rabiim mo't Claire.
Amamunak mo siguro. Ay, uwan, tantan. Ape ko mga di ka mo ket agkakalugaran tay laeng. Kaya nagka-eskwelahan ta, saan ka di? Uwan. Ang sa bali tilangam idi Claire. Clara pala tinagan mo idi. Saan pa nga kastat pa nagar-arwat mo? Kan kasaan nga kastat ti Maris ti buok mo. Dakkel nga agpaiso ti nagbaliwak, tantan. Malagip ko idi. Saan na ka mapanpansin? Saan ka di? Aha. Ay, kwa. Isungar nga mas daawak. Iti iba ka ni tatang nga sikat isa nga ili. Insagutam ka no pa iti arak. Ay, kwa, un. Agpaiso ka diti ko ni tatang ko? Nga anya. Nga umay na kano pa siya rin? Siyak nga talaga ti rantam? Tantan? Ay, un, Claire. Nadamag kong amin nga simangput ka. Ken, nakita k namin ti Facebook account mo. Kasta ka di? Wen, nakita k dagiti ladawam. Nakapinpintas ka mo tan, Claire. Talaga? Uwent. Ape nga ron nga di mo napansin di kinapintas ko, di agbasbasa tayo pilaeng. Ha? Ay, kwa. Kung kunaklaeng. Sige, kaya't mo ka di tagkape? Ngamin kat nalam eken. Sige, kaya't ko tagkape. Mabit laeng nga ron. Taitempla ang kaiti kape. Agyaman na, Claire. Talaga, pare? Wen, pare. Nakakadkadlaw nga kursonada nagdayjay nga, Claire. Sa bagay, apay ko mga saan ngamin nakatatairak, pare. Ay, sana all, pare. Amom ka di nga nagadot ni babaro iti lugar tayo nga. Ag kursonada kingkwana. Nang runa idi makita da. Kasi tilanganan nga simbangpad iti lugar tayo. Ewan nga ron, pare. Katinto no rabi Ag subli ak kanong. Isunapi mismo't nang ibagan. Taamot to kanon, isungbat na, iti daton ko nga ayat kikwana, pare. Ay, talaga, pare. Uwan, agit naggasat kang, pare. No iso na pa'y mismo't nang ibagaking ka nga agsublikan. Agit kaya tasawin, kursonada na kamay. Ay, gagangay lang nga, pare. Agam kasano nga raw, da triksi di mari, pare. Ha? Anya nga kasano? Kasanudangay. Anya nga kasanudangay? Agit saan ka di nga? Ar mo mo't ida. Ay, basol da na. Tadidak mo't aklunan. Tati kaya damay. Iyam amudak nga umuna katagiti dadakil da. Kahit masawan. Liklikam to idan. Ay, jakla mo pare. Baka jak mo lang maliklikan ida. Nagrigat man naliklikan na ya. Ang nangruna. Tani adamot adda pa kay ranuda kadakwada. Kahit mo sawin, pare, itultuloy mo tulat at mangarim kadakwada. Ure no aklunin na kan ni Claire. Ay, awan ti tax na, pare. Ay, kasano nga ro din, numaamuan da. Ay, ikarigatag ka saan da maamuan na, pare. Kung saan awan mo ti relasyon mi kada triksi kan mare. No bilang laang na aklunin na ni Claire. Agit ni Claire to na, tinubyak. Agit, pare. Grabe. Idi makitak tilangan ni Claire. Nagpaiduma, tinarik na, pare. Anya? Permi nga makagargarit rik na, pare. Makita mo lang kumat kinasiksi na, pare. Sapay la si mango kanyak nga awan ti brana. Kat permi nga agminar, pare, ti barukong na. Anya? Ay, kuha. Anya nga raw, tirik nam ide. Panagkunak, pare, kat iran-rantana nga ipakita kanyak. Kursonada naklaki di dayjay. Kat kasla, panagrik pare, kat kasla kayat nan nga da mapasamak ni. Nabayag nga nagyan di Manila. Liberated isuna saka di. Huwag ka now. Ay, kat ni. Ure at da mapasamak ni, pare. Saan mo't siguro ang kada triksi, kada mari. Nga no at da mapasamak min, kat ipilit dan ti panagkalay sa mi. Ang imnuman ipilit na ngagkalay sa kami kalpasan nga da mapasamak mi kini Claire. Kaya't kulatan, pare.
Nukaskin ko na ti maasawak. Agad, apo, jackpot ko na pare. Ay, mabalin ko nga ibiste. Mabalin ko nga i-display. Di kas dyan nga babae. Ay, sana all, pareng tantan. Aniyat ako nam, tantan. Ay, nangyugayam, nanang. Ay, si kabagal, saan ka man nga makibibiyang kada kami gagama? Anya ko mga saan ka makibibiyang? Anya tinangig ko? Nanang, talo-talo ti ar-arman. Ikaw man ano ko ba? Uri man kidisa nga pulot paggagidanan nga arman ti anak ta. Awan ti problema ka dahita. Ay, agtala ka man, laklakayan ka. Tiladang isursurom iti anak ta. Imbes ko mga bagbagaam, kastamay, pakaragsakan pa, na takinalastog ta anak mo. Ay, saan mo takinalastog tagpay sumad nga may, nga nataer ti anak ta. Iso nga uri mano ti arman, agtalakat ko na. Ay, sika talaga, kontrabida ka. Ay, sika, tantan, dinggan na. Nanang mo, anyaman dito nanang. Ay, barawak saan nga rumbang nga pag-ayamam tirik na dagiti babae. Mga ano agbabawi kan to, kamaudyanan na. Anyaman dahil ako maanak ko pagbabawi. Ang tanaka ko na. Sika nga laklakayan, pumanaw ka man dito. Takasaritak ti anak ta. Nung di mo mapagbagaan ti anak ta, siyak ti mang bagbagakin ko ana. Anya ka di dyan nanang. Pudno ka di baraw, nga taluda nga paggaganda ng mga arman. Ha? Saan ko matkaserseresyon dyan dua? Anya arti kahit mo sawan. May salain ko maati armom kadakwada. Kito sino man ti mapilim, naskan, nga isarding mo ti mangaram kadagay ti dua. Nanang mo, apay, di mo maisardang. Taapay, awan ton ti mangilibre king ka iti store. Awan ton ti mang pautang king kwa nga awan ti king ka nga awan ti interes na. Ay, tantan na, kandaanam ti saok baraw. Agbabawi kanto kadeta nga kinalastog mo. Deta nga aramidam nga pagayayamam dagiti babae. Saan nanang? Ay, dapat awan ti adung sa uyo. Wen. Ipamaysakon ti may salain kadakwada. Dagasta nga talaga Saan mo arumbeng nga paggagadanan ti talo baraw? Taamangan no makarma ka. Amangan no agbabawi kanto nga maudyanan. Nanang. Yan ang karudan. Nabagarabiim Trixie. Ay, si Kagayam, tantan. May kakanda aginom dito store? Ha? Ngamin kat nabayag nga di kayo may naginom dito store rin. Umay ka lang gumatang. Angim saan ka agbayad? Ay, kwa. Kaanon to nga umay kapasyar di balay mi? Adan to lang tagundaway na. Umayag ko magumatang iti... Umayag ko maman gumatang iti Alfonso Light. Mabalin. Makadlawak yung ka Saan mo't nga Alfonso Light ti brand mo? Ha? Hinebramot nga bilog tin inumin no kwan umay ka dito kwa. Ada ka di pang isagsagutam iti Alfonso Light? Saan? Deta nga min ti brand ni tatang ko. Kaysa ta agsabali kami ti inumin, dahil talatan ti inumin mi nga dwa. Kuha nga min. Itatang ko ti arak, tapagsangwan mi. Pasensya ka no, sa anak ang makainom dito okay lang. Mabit lang nga ron tinak mangala ti Alfonso Light. Agyaman nak. Dito yan ti Alfonso Light. Kuha. Ilistan pa ila. Saan latan? Ay na. Kasla di ka pinaruam kanyak. Baam latan. Libre lata daytan. Basta sika. Tantan. Ay agyaman nak. Launay. Trixie. Kuha. Uray 2,000 laeng. Mabain ako mangibagaking ka ta. Saan ko pinarugyan na binayadan, di na uding at 3,000 nga inutang ko keng kamari. Pangaramatam ngamin aya, medyo agsakit-sakit ngamin dito likod ko. Dito kat amangan no,
nakaro ti sakit ko kung nakisungin na agpa-check up. Kana mga no, nagina dagiti agas nga reseta ti doktor. Ha? Ada, marikrik na mga sakit mo? Ala, kit, masapul nga talaga nga agpa-check up ka Tapno maamam no anya dayta. Uwin nga rod, ang mo tinira na nga kwarta. Ay, baam tamang titak. Ay ha, uri saan mo latang baybayadan nen? Ha? Tulong ko lataking kan. Tinasisita, maagasang ka. Tinasisita, makapagpa-check up ka. Ay, sigurado ka kadi? Uwin, mabitlaeng. Tinak mangalat 2,000. Nayunak latan, pagbalinik na 2,000, ta sigurado nga makagatang kay ti agas mo. Ha? Ay, agyaman na klaunay, mari. Awan ti anyaman na. Basta para king ka. Kitimbag kit di ta imbagam kanyak. Ket maragsakan nak, ta siyak ti nang ibagaam. Siyak ti nagpatulungam. No basta para iti salunat mo, tulungan ka tulungan, tantan. Basta para iti salunat mo. Agyaman na, mari. Agyaman nakta. Imay ka man nagpa-share kanya akong tantan. Basta para king ka-clear. Ay, barang. Tata Johnny. Thank you kada tinted mo manan nga. Alfonso Light. Awan din yaman na tata. Ay, Claire. Sa nga ilya man nasayaad dito yung parungan at haer nga mga arap king ka. Pakita am tinasayaad barap. Ay, balasan ka. Barap. Makabuka na. Awan ti problema, tatang. Ay, nasayat no kasta. Agore ka garawd. Inak man palaeng ije karuba. At papanam tatang? Inak yan da ninong mo. Pagsangwam miman dati insagot ni Tantan nga arak. Alang arod tatang. Mabayag kay kadi? Word, mabayag ha. Iso nga no anyaman ti balak yung adwa. Arabidin yung lata. Sige nga rin, tatang. Anya di kahit nasa ni tatang mo nga. Ni tatang nga talaga. Mangrab-rabak ka dilaing ni tatang mo? Diyan mo? Ha? Anya di kahit mo sawin nga di mo mo. Diyan mo anya ka di ayati panakaawat mo ti kunana. Ha? Ay kwa. Ay ti kong planok. Adda ngamin kwartak. Ha? Awisin ka kumangin tamangan jarwar. Ken kumpurmento na nga mabalinta nga papanan kalpasan na. Saan talatang rumrumwaren? Yan tangay tadatalmat laeng dito'y balay. Dito'y talatang agsarita. Ha? Ay, sige. Okay lang. Ang mga numabising ka, saan na balita nakaluto tayo ni tatangin? Mabising ka kading? Intamangan, no kayat mo? Ay, saan mo't pa ikindi? Kwa. Kaya anya ti kahit nasawan iti ibagam nga, komporme nga papananta kalpasanta nga mga jarwar kuma. Ha? Kwa. Iti ka di motel, ti kayat mo sawin? Ha? Anya? Apay, planom ka di kuma, nga no kalpasanta nga ag-dinner iti ruwar? Inak i-check-in iti hotel? Tantan? Ay kwa. Yan tangay tawan ni tatangin. Di pala dito'y balay latan. Ha? Anya? Anya tikit mo sawin? Claire. Nagkapoy ka nga talaga, tantan. Ginuyod na natin. No kaya't nakaagkan. Agkan na kon. Kung ang oras din tatang, mabalinta maarami ti kay keta. Ha? Ay, mga nagsubli ni tatang mo. Saan? Nagdakkel tayo inted mo nga arak, nagdakkel tayo bote na. Mabayag pa ang mga ibus tayo dyan. Ha? Kuha. Uwit, kaya't kalaunay nga agkan.
Claire. Oh, anya pa lang ang tirurayan. Ha? Hmm. Oh, ay nga, nagkapsot kaya siya mala... Ay, oo. Oh, oh, Diyos ko. Marit na ako, nalok ng nga barukong na. Naglaing na makinag. Intay ti silid ko. Mga nagdagsirip di tatawa. Ha? Sige, intang arudin, Claire. Agad ka. Ha? Oh, ni. Kaya mo sawin. Sikat ya kinarabaw. Amay, di mo ka di kayat? Kayat ko. Met lagayam. Ikatim ta t-shirt mo. Ha? Sige. Ni. Hinagkanan titingnig ko. Oh, Diyos ko. Oh, may kahantantan. May kahantantan. Diyos ko. Naglaing natin mga romansa. Insaron unang inagkanti barukong ko. Kasta ulay tiingar ng Diyos ko. Magustam ka di? Unay. Claire, unay. Ikatekbat nga rodin dati. Blouse ko. Ha? Makikita ko. Nagbabak na nga barukong na. Mabaling ka di nga gamak, Claire. Api nga saludsunin pa ilang. Wen, mabalin mo nga ramitin ti kayat mo. Tantan. Nagganasin nga na masaramasan. Di barukong na. Mabitlaing tayo tuloy ko timang romansa king ka. Ha? Dapat tuloy na. Uwi na. Gudwa na pa'y laing. Gudwa na pa'y laing day chay. Ha? Gudwa na pa'y laing. Kaya nasawin. Dapat ka gudwa na. Ibaba na mo dati. Pantalon ko, Diyos ko. Sa balit isim na. Sa balit pa nagkita na niya. Inigaman nan, di ko kuwag, Diyos ko. Kanan samatan. Kanin nangagpaiso, Diyos ko. Isubo na matan. May katatan. Unay ka. Diyos ko. Saan lang at ipon na. Pati dagiti rabot na. Apo, Diyos ko. Naglaing gayam. Nakalalaing gayam. Dahil di ba, Claire? Diyos ko. Insak mo laabinin nga uril. Malmal totali. Apo, Diyos ko. Dahita na. Sakit na. Sa bali makagargarit panagkit-kita na kanya. Diyos ko. Italaing nga mapatasag na ito eh. Oo, dahita na. Naggasat ako, Diyos ko. Magustam ka di? Unay. Permi, Claire. Magusto ka unay. Kaya't mo pa eh. Ha? Una. No, kaya't mo pa eh. Agad kaya't ko pa eh. Sige.
Ah, ha? Ha, 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 ha. Opo, Diyos ko. Uhu, uhu, uhu. Oh, ah, agyaman aklaunay. Agyaman aklaunay, Claire. Oh, naidumduman na ito yung ragsak ko. Gaputan na paragsak na aklaunay. Ha? Di ta pa yung talpas na paragsak kan? Ay, kuwan. Hindi pala panangan mo kat naragsakan ako. Anyan to lakit din maglipastan. Uwan. Ang sakbay dayta. Bayam nga subadak tinaramid mo. Ha? Ha? Oh, sige ti bahala. Siyak mo ti mang romansa king ka. Ipakitak mo king ka at tilain ko nga mang romansa. Alaman? Kitakman? Tantan? Wen, alagdata ka. To siyak mo ti mang romansa king ka, Claire. Sige. Oh. Agkak mo tinaduma to mga pasit ti baging. Sa day di may isa nga dakulap ko. Aprusan naman. Dagiti masela na pasit ti baging. Sige. Agkak mo titingid mo. Bayat nga. Aprusak. Ti barukong mo. Tantan. Claire. Diyos ko. Pirit-piritik pa laing kat perming asog nan. Tantan. Magustuhan na launay. Yan to laki din no inamalakon. Tantan. Bayat nga agkakmot. Bayat nga amalakmot ti barukong na. Karawae kon, di kinababae na. Apro-aprosak. Sa akon to isarek tiramay ko. Kitakman di ka perming agasog. Apo, Diyos ko. Uyas si ka. Awa na pulos, ti buok na. Naglamuyot nga igamande, ti petchay na. Diyos ko. Tiyambak na talaga. Addaman ti asog na no isarek ko ti duwang ramay ko. Deta, apo, kasta unay ti galis na. Kasta unay ti basanan. Isarek ko dagiti duwang ramay ko. Tantan. Naglamuyot. Kat irwaris. Ay, rumar sumrik tatan dati ramay ko kitakman. Di ka agkasog aperni. Deta. Tantan. Magustuhan na. Mariknak nga agtubog. Pero may magustuhan na. Sige. Tantan. Sige pa hitantan. Sige lang. Ibay-bayag ko. No kasanot kapaot na ti panangan na itay na ti armas ko. Kasi mat kapaot na ti panangiruwar ko diti ramay ko iti petchay na. Irapin ko mat nga amalan ti barukong na. Kitakman. Di permiti asog na. Tantan. Magustuhan ka, di Claire? Unay, Tantan. Magusto ka unay. Kung nagtumot king ka, nalaingak ba't namang romansa akas king ka? Sige. Isarek mo nga ron din, namalpasin. Ang mga nagsublinto ni tatang. Sige. Uwin. Agore ka laing nga. Agore ka. Apay. Kuha. Ada ka di problema? Awan. Mabit lang. Diyos ko. Pinagbangsit mo dito ramay kon. Diyos ko. Anyan ti kunam? Awan. Kwa. Dito ramay ko nga talaga tapangsit. Nagiti ramay ko nga insert ko itay.
Oh, oh, sa balit ang pap na. Anya, ada ka di bagbagam tantan? Awan. Oh, di mo ka di pa isirek? Balak mo ka di pa nga kanan? Ha? Ay, kwa, saan mo ka di kahit akanan? Kwa, saanin? Isirek kulatan. Mga no aglipasak. Narigatin. Sige. Ano sa ko? Diyos ko, isirek kulatan. At least, go maangot. Diyos ko. Ano saklatan? Uri ka taganas man. Sige, tantan. Uri ka. Pigakasla. Ada ka di problema? Awan. Uri ka. Madi, Claire. Apay. Api nga bigla, matlatan nga limok na yun. Kwa. Kwa nga min. Naglipas akon. Ha? Namula na daw. Naglipas akon. Sigurado ka? Nagbiit mo ten? Kwa. Nabayang nga minin, di dinaudi nga dapatas ko. So nga alis to nga naglipas. Nabitinak mo. Mabalin ka din nga. Nga anya. Paglipasin nakman. Ha? Kasano taramidan? Madimot tumanggan eh. Usarim na tatadila mo, tantan. Ha? Kwa. Adasingaw ko, madi mabalin. Ha? Detalatar dramay mo. Anya. Kaya't ko taglipas. Nabitina. Nagalistukan tumot naglipas. Please. Kwa. Ito no nata maminsanin, Claire. Bumawi ak tulatan. Anyaman. Unay kamutan, tantan. Pasensya ka na. Kwa. Masabol kong ti agawid. Kwa. Masakit kami ni nanang ko. Sakit. Napilay ni tatang ko. Saan na maasikaso ni nanang? Anya? Kwa. Maminsan tulatan. Agsukat akon. Tainak ton. Mga nusumang pati tatang mo. Madatnan na tanga data dito silid mo. Unay kamutan, tantan. Paglipasin nagbiitin, si Kalatan. Mabalimot nga si Kalatan. Anya? Inakon, Claire. Inakon kat masapul lak ni nanang. Nasaya at madbaraw. Tamano nga rabiin nga saan ka nga rumrumwar. Nanang, ano nga rabiin nga di ka mapanaginom di tarwar, di ta store. Kat nasaya at launa abarok tamalpas trabaho magdiretso ka dito'y balay. Oo, nanang. Ala, panawang ka pa nga raw. Madimot ni bagak ka ni nanang kentatang na limlimeng ak ni Tata Johnny. Naibagagayam ni Claire kang kuanang adan napasamak mi. Agad ti kayat da, asawae ko ni Claire. Angim jacket nga asawain ti katsay. Diyos ko, nagbangsit ti kukwa na. Diyos ko. Nagpintas nga babae, nakasiksiksi. Tagayam ka nakangangpot, di ko na. Pagan anong kaasawain di kasyan. Diyos ko, ano sakit din, tinagalas ka angot na. Ay! Tanta, rumor ka dita! Ti matimekak di kya. Ni Tata Johnny di kya. Ay, rumor ka! Rumor ka! Angguri ka, umot nga rin ni Tatang. Napan nakiinom. Ang Diyos ko. Sino dahi ta? Ape, dagpukpuk ka di tarwar. Tantan. Nanang. Rumor ka. Rumor ka, nagsagot ta. Nagsagot ta nga dua. Sino dahi jay barak?
Ni Tata Johnny, nanang. Johnny nga. Di tagadaya, nanang. Kaapay, pugpukaw dito, oy. Kuha, rumor ka. Taagsango tagadwa. Agrenisot na. Api nga kasi ibagbaga na ba raw. Agrenisot kay ka na. Anda ka di basol mo kaday dyan nga dyan eh. Kuha, kunana. Di mo kayat nga ikalay sa ti anak ko. Ha? Ay, aniya. Ay, aping, di mo kano kahit nga ikalay sa ti anak na. Ay, so, Diyos ko, ay, lukatam, ta siya ti magisarita. Saan ni nanang? Siyaklatan magisaritan. Sigurado ka? Oo, nanang. Siya kung timang sango keng kuana. Babaan nyo, tapagawidik latan ni Tata Johnny. Kalpasan nga makapagsarita kami. Ay, sigurado, barok Ay, na Diyos ko, maging babain. Adakin ti, karkaryar dita, agbugbukaw dita sango ti balay. Sumra kay ti silid yun, nanang. Siya kung ti makaam mo. Rumor ka dita, tantan. Diyos ko, anya nga ta ti mapasamak. Anya ka dita jay, Tata Johnny. Ay, nagposkolket din ti Rupam. Anya? Kalpasan ti napasamak yun ti anak ko. Bebe amlatan. Kuha, tata. Awan din napasamak bi iti anak yo. Anya nga awan. Ket imbaga na mismo kanyak. Nga ada napasamak yo. Iti silid na. Kuha, tatang. Ay, Tata Johnny. Awan din napasamak. Gaputad sa anak mo nga naglipas. Awan din napasamak. Gaputa hanak nga naglipas. Anya ti kahit mo sawa. Sigurado nga awan ti mabuo nga anyaman, tata. No, panunutin nyo man nga agsikog kat itarayak ti anak yo. Saan nga agsikog gaputa? Saan kumot nga naimulaan, tata? Uray, pay! Ha? Kalpasan na nga, tinaramid mo iti anak ko. Anya, dinadaal mo ti dayaw na. Sa ita, talikodam. Kuha, tata. Ay, awan ti responsibilidad ko kung kuha na nga taltalikodak. Gaputa awan mo, napasamak na talaga kada kami. Ay, talaga nga di mo kahit katakdiran ti anak ko. Di mo kahit nga kalaysa. Tata, saan? Saan ko nga kaya, tata? Gaputa saan ko ipatpatag ti anak niyo? Ay, saan ka nga, tata? Atamad kayo, awit yung kapala, tata. Ay, aray ko! Makan ka na butay na! Aray ko! Alagsakit na ulo! Pinaliknak ni Tata Johnny iti pala! Aray ko! Diyos ko! Agdardara mo ti ulo kon! Nanang! Tulungan dak! Labutak ti ulak! Agdardara! Pinalada ti ulok, tatang! Kasta unay ti panagaruyot ti dara iti ulok idi kasinyong kalpasan nga minalo nak iti pala ni Tata Johnny. Dara-dara ti arwatek idi ta itaraydak iti ospital. Gaboy ti kinaado adara tinapukaw kanya ket napukaw ko ti puot ko. Ket idi naimbaganen ti sugat ti ulok. Naglemlemengen ti inubrak kasin. Maamakak no anyapay ti mabarin nga maramid kanyak ni Tata Johnny. Kuna ni nanang ken ni tatang nga sangwek ngamin ti responsibilidad. Anya ti ketyo asawin ko na. Ikalaysak kanon ni Claire tapno awanen ti dakas nga aramiden ni Tata Johnny kanya. Angin, awan mo ti taktak derak nga responsibilidad. Ta agpaiso nga kaday di nga rabii nga kunada nga da napasamak mi ket when halos nagkanaig kami ng awan, swear to God, nga sa anak nga naglipas. Sigurado ak nga awan tinaimulak kinkwana. Ket sigurado ak nga awan to ti agbunga. Ket ko na ni nanang, ket ikalay samlatan ayan tangay ket halos adamot na pasamak yung aminan. Akit panunutin na laeng mat ni tatang na nga
Kumbaga kat adan na pasamak yo kat Ruben katakderam. Wen ananang di yo laam mo nanang. Wen agad inararem mo. Gaputan na pintas ako nam. Iso ti kayat mo nga babae ti nalapsat, sexy nga agar arwat. Wen nanang di yo laam mo nanang. Anyat di ko amaw. Ibagam ngamin di yo laam mo nanang. Anyat di ko nga amo nga raw. Ibagam di yo laam mo no kasanot kabangsit di ko na nanang. Aniya? Wen nanang. Grabe. Kaslagat. Kasla nalungsot nga prutas nanang dilik angot. Aniya? Wen. Isong arod nga saan nga natuloy nanang. Bigla mo't latan nga nagsanod dati riknak. Nagsanod pa'y dati kukwak. Aniya? Wen nanang. Keso nga jak kaya nanang. Kahit kula aglimbangan. Ngayon ti maigalotak iti tungpal biyag kaw. Iti babae. Nga nabangsit ti kukuha na nanang. Unay ka mo itong barab. Pabang doon na. Iya ka muna dapay namnaman na nanang. Kasano nga ro doon magnanayon tulata kasi ti angot nan. Jak lakit may irusok nanang. Ay, day tati kong kunakaon nga karmam tantan. Day tati kong kunag agbabawi kan kamaudyanan na. Sinayang mo da trikse wano ni Mare. Nga napudno launay nga agay ayat king ka. Ngam ginungun dawayam laay. Wen nga ron nanang. Kat ita di da kakayatan kalpasan tinaramid mo. Naamwandan ti kinalukom. Awan ti mabalin nanang. Aglimbengak, mabuti nga kintata dyan Ang mga maluwan naman ti pala ti ulo ko. Nagsakit. Wen kasinyong naamiris kumitkid din nga nakarmaak. Gaputa, dakes gayam ti nalastog unay, ken paglaslastog ko unay, ti kinataer ko. Ken dakes gayam nga aramatek dahito nga kinataer ko tapno nugon dawayak dagiti babae. Ngayon magbabawi akman amok analadawin ti amin. Tamalaksid nga aglimlimbengak, ilimlimbengak ni Tata Johnny. Kasla, maamakak moten nga agarem iti babae. Nagdinamag, tinapasamak, ket didak moten kayat dagiti babae nga agkursunada kanyak iti. Dahil ito ilaunay ti problema kasinyong jak makamove on. Ay, siguro, agtal nan tula ti amin, no, umanugot akon, nga ikalaysak ni Claire. Ni Claire nga agpaiso nga sexy ken napintas. Ang himaddamat ti iduldulin na nga bangsit na, nga jak launay mairuso. Dahil di nga rod ti pakabuklan, ti pakasarita, kasinyong kadagkidawak man ti balakad yo, anyat rumbing nga aramidik, anyat kasasayaatan nga aramidik, tapno agtalnan ti biyag ko. Iyo na akong agyaman kadagiti makaited ti balakad, agyaman akmat ken kakasin ti anos ken laing mga nangurnos ken nang tedbiyag dati nga pakasaritaam. Asabay kumagat at damet na ibati na nga adal, liwliwa ken pagsarmingan ti biyag. Kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya. Tuyag babawi apagayam mo, tantan itila Ilocos Sur.